Ja, Maris. Sve poskupljuje ljudi, ali ja nemam namjeru ostati pasivan. Odnosno, ne raditi ništa po tom pitanju. Vrijeme je da se aktivno posvetim tome da počnem zarađivati još više para. A da bi to postigao, planiram se dalje usavršavati. E sad, kao što vidite, veliki je pljusak, nevrijeme, i što je zanimljivo, sada više ne trebaju pitati mene da li da stanemo ili ne, nego lijepo napišu u grupi nema dizanja, ali to je sve samo zato što, kao što vidite, zgrada je završena, gradnja je završena, nema više pritiska, nema više dovlačenja materijala, tako da nema dvostrukih troškova i onda su puno razumniji, onda više nije do tebe, onda se tebe više ne pita, onda si ti miran. Sad čim malo se digne vjetar, nema ništa od toga. Izvrsno. Samo da odgovorimo o kretenu. Yeah, go ahead. Have you seen Marius? Man, I'm in the crane. How can I see him? I don't know where he's. Somebody probably hiding somewhere and smoking. I don't know. Right, go under the podium there. Someone will be there to take your chains off. No problem. Samo sekundu ljudi da skinem lanac. Evo izgleda da smo gotovi, idemo kući. Evo, spustio sam u lanac, pa kad dođe neka ga skine. Evo, gdje smo stali? Neću još ići kući, nego ću prička da padne da stane kiša. Jer ovo je kratkog vijeka. Vidimo tamo da dolaze, evo, možete vidjeti da dolazi razvedravanje. Evo, gdje sam stao? A to je kako se ja planiram pripremiti za sve ovo. Moraš ići naprijed, moraš raditi level up, nema druge stvari, jer ne možeš promijeniti situaciju u svijetu. U ovih mojih 47 godina sam došao do zaključka da stvari uvijek idu gore, ne idu bolje jedino ako ti ih napraviš da idu bolje. Na ove stvari ne možeš utjecat, tako je kako je, šta će se, i da završi sutra rat, više nikad neće biti isto, zato što će ovi udariti tarifu, isto kao što ima i Panamski kanal i Suetski kanal, jednostavno će udariti tarifu i reći nema više besplatno, i možda čak i neće im ni prodavati više naftu njima i ni cijeloj Evropskoj uniji ili kako već to ide, nebitno. Tako, uglavnom bit će skuplje kako god okrenete i neće prestati, tako da se odmah s time pomirite. Ja planiram se usavrštavati, to je problem kad vam je dobro na nekom poslu. Ja sam o tome razmišljao prije, ali već 5 godina ja nisam, nekako se izgubiš u toj svakodnevnom radu, fino ti je na poslu, dobro zarađuješ, zadovoljan si i nekako nemaš potrebe da se upgradeiraš. Ali sad je nije me pritislo, ali me natjeralo, više Lordane, vrijeme je da počneš lagano razmišljati aktivnije i da počneš ponovo podizati ljestvicu i da ne budeš više samo stručnjak za vožnju krana, nego da budeš i autoritet u smislu da možeš upravljati s drugim ljudima. Tako da sam odlučio da polažem tečaj za takozvanog appointed person. To je osoba koja planira cijeli program kako će se dizati tereti i napiše čitavu proceduru i sigurnost kako će se to odvijati, tako da po tvojim pravilima moraju banksmeni i ostali raditi onako kako si ti to napisao. I to traje 4-5 dana, košta, evo vidio sam, 1650 eura ovdje u Dublinu, a van Dublina u Roscommonu košta 1200, međutim Roscommon je na skroz drugom kraju Irske i svaki dan bi morao putovati, više bi goriva potrošio, tako da ću u Roscommonu sam u biti polagao za kran, pa sam mislio i tamo polagati ovo, međutim više mi se isplati da radim u Dublinu to polaganje. I vidio sam 18.5.
Tako da ću vjerovatno sljedeći tjedan to uplatiti. Evo ga, skinuo je. Sljedeći tjedan ću to uplatiti i naravno obavijestit ću vas, pokušat ću čak i nešto snimiti za to predavanje, čisto ono 10 sekundi klip, čisto da vidite. Uglavnom tu smo, tako da vam pokažem kako to sve izgleda. Jer neko će reći 1650 eura je puno, ovo ono, ja smatram da nije puno. Jer ulažeš u sebe i što više imaš izazova i što si više radio zahtjevnijih poslova, pogotovo recimo ako si radio poslove koje samo na kojima si samo vodio računa o sigurnosti, surađivao s drugim ljudima, bio pod pritiskom i tako dalje, to je jedan level. Međutim, kad imaš mogućnost da upravljaš s drugim ljudima, to je onaj visoki level koji se najviše plaća i koji se najviše cijeni danas sutra ako odlučite raditi potpuno nešto drugo. Jer ja sam često znao testirati i pisati na oglase recimo tipa farmacija, iako nije mi uopće bio cilj da to radi, nego čisto da vidim kakve su mi šanse da upadnem u jednu takvu branšu. I ljudi su mi se javljali, ali to je sve zato što sam kranista, jer oni kad vide kranista, oni ne razmišljaju na način pa kakve veze ima kran s ovim našim poslom, što nikakve veze nema. Međutim, kad malo bolje razmislite, vi kao vozač krana radite odgovoran posao, radite pod pritiskom, radite duge smjene, radite kako se to još kaže, koja je ono riječ? Radite u timu, surađujete s drugim ljudima i oni po tome, isto tako ako radite opasne poslove, imate često i deadline. Tako da to su sve osobine koje se mogu pretočiti i za druge poslove i zato ljudi vole te stvari. Jer u Irskoj vi možete raditi hrpu poslova koji su jako dobro plaćeni, ali ja i ne preporučujem ljudima, recimo taksista. Taksista može koliko radi, toliko zaradi. Znači on doslovce nema granicu koliko može zaraditi para. Međutim, da bi zaradio ozbiljni novac kod taksista, ti moraš raditi noć. I kod taksista ti nema danas sutra, ako ti to dopizdi, ako želiš raditi neki ozbiljni posao, ako želiš dignut kredit, ako dođeš, pokažeš svoj životopis nekom poslodavcu, on vidi šta si radio cijeli život, a bio sam taksista. On će te odmah reći, ovi je neambiciozan, razumijete? Tako da uvijek morate gledati nešto što vam daje dugoročne benefite. Eto, ja sam odlučio to jer sa time ću kompletirati ovu priču o kranovima. Jer imam licencu za gusjeničar kran, imam licencu za toranski ili tower crane i onda appointed person i onda sam što se kaže alfa i omega u svijetu dizanja tereta. Sad kad bi imao iskustvo s neboderima od 300 metara i to bi bilo super, ali šta je tu, je ovdje ne grade visoko i šta ću? Ako mi se pruži prilika negdje otići i to raditi, prihvatit ću. Zašto ne? Bili bi puno zanimljiviji videi da me vidite recimo na nekom budućem najvišem neboderu na svijetu, ali potom. Onda druga stvar, ako ste pratili mene od samog početka, onda sam napravio prvi video u ovoj godini gdje sam rekao šta su mi planovi. Rekao sam da planiram 10.000 eura uložiti u nešto. Svake godine nešto ulažem, ali ove godine još ne znam šta ću uložiti i ovi rat mi je čak dobro i došao, jer sad se očekuju padovi i na burzi i ovo i on zavisi, sad se očekuje nesigurnost i ta nesigurnost mi potencijalno daje mogućnost da kupim neke stvari jeftino. Sad ljudi pričaju kako je AI ili ti umjetna inteligencija, artificial intelligence, da je ono u balonu i svakog trenutka treba eksplodirati ili da je precijenjeno ovo ono. Ne znam,
radim po cijele dane, ne mogu pratiti, nisam informiran, ali stojim, gledam, kontroliram ko napeta puška, kad bude trebalo samo ulijećem. Ko projektil u zračni prostor države koja je sve započela. Da ne smijem reći koje države. Da me ne... Evo, bio sam upravo, pogledaj, već se razvedrava, vjetar je pao. Viš ti kak su ti, malo je, viš 32, ali se može dizati na toj brzini. Viš ti šta stirci. Ne, a oni svi hoće kući otići, to je problem. Što oni žele otići kući. Ali da ovo nije gotovo, boga mi bio bi pritisak. Kao sad, evo šta je, oni su sad dobili, poslali su ovi video što se ja njima poslao u brzini vjetra i oni su to proslijedili svojim nadređenima i oni su im dali zeleno svjetlo samo zato što normalno sve je pokriveno i onako ovi briki danas neće da zidaju jer je mokra cigla i to imaju neka svoja pravila, ako dođe voda i malterovo, neće nešto dobro ispast, tako da ne vole raditi po kiši. Super, evo ja ću se sad lagano spuštati, nek samo završim ovaj video. Eto, to vam je moj plan za 2000, a neću reći 26. 27. ćemo dizat kajmak, a sad ćemo sijati. Sad ćemo sijati fino, a 27. dižemo kajmak. Eto ljudi, vidimo se. Pozdrav.